Nigera boko Jumatatu egunetite bobo yanku wate ni kirento tochia weru thamawaja bitawa mutembe yedwande. Mutongere wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na kinyetie ndiunga ya ntukuishile ntere chia Nyambene. Naragire wariro aonekete kwela mibwe kiri areani na kiama kia mno baraba kuwata mbaru thirikari ya William Ruto. Gachagua akithira akiliunga ntukweru ari ntere mwanya ndene ya county Meru arakarikia ndiunga yawe ntukweru yokatone mbisha ya misafara ewe kari mwankadhai. Minister wa Tungatabu Mwingi Geoffrey Doko na chumireti werone kuthetera CS Duale nikira kuwa kuthira Duale aetwa ni NCIC. Gachagua no batire gwetwa hari mbere hakiariria kari. Doko awete Gachagua no mukabilo wa munene na kuuna bati kwithira aetwa ni NCIC akauro biure birito na bobo kethira baito nyumene. Wale ambao wanasema wale Gachagua tunasema ndugu yangu waziri mwenzangu ambaye anaitwa Duale ati aitwe na NCIC. Mimi nasema namna hii, kama kuna mkabila, kama kuna mtu ako na mdomo chafu, anapaswa kuitwa kesho, aandikize ripoti, anaitwa Rigathi Gachagua. Wao ndio unaleta vitina katika taifa letu la Kenya. Uitwe pale, uulizwe maswali ngumu, alafu sisi pande tuitwe tuulizwe maswali. Mambo ya kusema auoni ili ambayo iko kwa macho yako, unaona ile iko kwa mwenzako. Wewe Gachagua, wewe, serikali ya Mheshimiwa William Ruto ilitengenezwa watu ya Mlima Kenya wakiwa wameshikana, watu ya Tana River wakiwa wameshikana, watu ya Coast wakiwa wameshikana, watu ya kona ile ingine ya Ponda la Ufa wakiwa wameshikana. Na wakati watu ya mlima walikuwa wameshikana kitu moja, wakaunda hii serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Wakati hiyo serikali ilikuwa mzuri. Wakati Rais William Ruto aliachia kwamba hii serikali iko na mawaziri wengi kutoka kwa mlima kuliko kona ingine yote ya Kenya. Ni ukweli ama si ukweli? Ni ukweli ama si ukweli? Walishindwa kufanya kazi. Walipatiwa kazi kubwa na watu ya Kenya, lakini wakashindwa na kazi, wakashindwa kupangana na wabunge sawa sawa. Mimi nilikuwa mbunge na tulikuwa tunafanya kazi na huyu women rep wenu na huyu mbunge wenu, tulikuwa pale mbungeni. Huyo mjamaa akashindwa kufanya kazi. Saa hii yeye amejaa vitina, amejaa roho chafu, kazi yake ni ukabila, na tunamwambia hata hakikisha ati ya kwamba watu ya Mlima Kenya wanatoka ndani nje ya serikali. Tutakaa ndani ya hii serikali tukiwa tunashikana pamoja na watu ya Tana River, tukiwa tunashikana pamoja na watu ya Garissa, watu ya Mandera, watu ya Isiolo, watu ya Marsabit, taifa yote ya Kenya. Tukae kwa hii serikali juu tumeona yale Mheshimiwa Rais ametia bidii kuhakikisha kwamba taifa letu la Kenya imesimama sawa sawa. Mbunge wa Kitutu Chache North Japheth Nyakundi awatanite na tongire bangi bathirikari nebachumirite kuringira Rais William Ruto ndebe kuthura mwaka twitite kiri kibindi kiawe kebile bakiaria nibonekete kwithukira bunene ruterura na thirikari aro Rigathi Gachagua bakiwe ngiro thirikari no ntunare mero nutungata Kenya no ntubantumire chiawe che kurungama na murungamo yo siasa che kindureo. Ile maneno wamesema hapa, ukienda katika sehemu nyingine Kenya ilifanyika kitambo, lakini ule kiongozi ambaye amesema kwamba Kenya yote ni Kenya moja na lazima maendeleo iende katika kila kona ya Kenya ni William Samoei Ruto. Si namna hiyo? Na nyinyi watu wa Kitutu Chache North mnaona kwamba ile miaka yenu yote iliyoliwa na nzige, mkikosa barabara, mkikosa maji, mkikosa stima, leo hii Mwenyezi Mungu kupitia William Samoei Ruto na Japheth Nyakundi mmefanya nini?
Amerejesha, si namna hiyo? Na kuambia tu kwamba ile vita ambayo tuko nayo katika Jamhuri ya Kenya leo ni kwa sababu Mheshimiwa William Samoei Ruto amechukua rasilimali ya Kenya anapeleka kila kona. Alikuwa anakuja hapa anasema sisi kabla yetu ni ndogo nini, na nimeona tena ameanza madharau. Nimesikia juzi akisema ati kwa wale ambao watachaguliwa kuwa flag bearer, wale ambao watachaguliwa flag bearer lazima awe na pesa, lazima awe na experience, na lazima awe na pesa, lazima awe na experience, na lazima awe na watu wengi. Sisi tumemsikia ameanza kudhalalisha yule mtoto wetu wa hapa, ameanza kudharau mtoto wetu wa hapa. Sisi tunaambia mtoto wetu wa hapa, yule mtu mkabila kama amekudharau, wewe usipoteze masaa kule, kuja tufanye kazi na William Samoei Ruto. Wale wenye wivu, wenye vitina, wenye ukabila, wenye shares, wenye kudharau wa Kisii, waende ama wasiende? Mnataka maendeleo? Wale washindwe ama wasishindwe? Wanakuja hapa kuwapigia story na mwisho wanasema ukabila, mwisho wanaongea matusi, mwisho wanaongea porocho. Mnataka porocho ama mnataka kazi? Mnataka vitina ama maendeleo? Mnataka wale wa kutawala maneno ya upusi ama mnataka maendeleo? Huyu mbunge wenu ako na agenda ya barabara, wale wako na agenda ya one term. Huyu mbunge wenu ako na agenda ya hospitali, wale wako na kasongo wanasema kasongo. Waambieni ng'o. Aritwa batene thinyine primary intenda chiatia ne west ne bachokere tendene ya skuru na waka kirasi gikiero pakere bo wite bachokete ko bwethia untu bobo tuminyuma ya kuona bimo birasi bite kuthomereka ni aritwa ni barombete aritwa bangi batene ndene maskuru mwanya uchoke woko nyuma yabo kuona kithomo ni kibati kuwatilo muno ndene ya matura itureo ndire watimbaru ni mwarimu munene wa skuru ro wite kirasi kiu kya bateithe bunene nontoka nyakala barari nako ndiko kwethira nende bae chokanire kirasi kiu lakini kirasi kiu kiero kikethira kino guni bunene kiri athomi Nyuma ya arito batene kana alumni bachukura primary ya thinya-ine ira yenterja giciko bunge atigena west kuona cukuru ino tathiete boya kumania na miako guthukanga na irachi watuika na bethomera guntu utari kwega ibambire mutaratara wa utigira ibagukire cukuru ino kenda na bakathoma ire guntu kwega mwankira gwendi bombete kwigwa bagiaka na bari noveti raji bitakunyire 10 untu butemete arito gutwiki bakuthomera guntu kwega na ara baurite arito baba thomagera guntu mwanya kinya boko byontu tobo kenda ana bakathomagira guntu kwega batikathomagire maganjoni ibuburi kuthura na bure alumni bona bora bataisha cukuru ira bathomaira oten kunjirenge bombiga give back to the community nonga bachoka bokona bathoma babangi beto bathomera batachoka cukuru baona at least what is going on choka cukuru utana na chiari botana thirikari ya tumbota diana ba maita maingi aciari batena enough resources batena mbele changana na nyathirikari tumba gutethia lakini antubara bombete uthethuka ukulugira igithomo kithomo gabatethia bagomba kwitha bombete wishonera into biao bakia kwitha bena nkoro cia wendo na cia kweana bagacoka ringire ne ya cukuru no batethie cukuru igomba thire bwega urau yetu ya thinya-ine thithetie nutone ura irasi bithuki bitina dirisha bitina mirango bitina floor iteri tona kabato twambe tuthithie environment. Oni ndi murito ndathomerete thukuru 1972 manka 78 na enio foundation yekwa kiri mathomo arankinyite ithukuru itumite ngakinya nkinyite ati mbeca turi nyingi muno lakini katuiche maana ya mathomo nontu twaga irasi bi we are transforming lives itokwana hope itokwana inspiration na tochoka tukaulo tutarita ngwethira ito etuthithie mentorship etwana tutwetu ito ya eto aba hope nitagari mwarimu munene wa cukuru no kuire ambirite gukiria bonene kithomo kire cukuru eno inkwenda kuwa as a hand of this institution tokwambiriria safari na impact kire ana betu nonto number 1 ana ibena baigna good environment ibaombete kwithira baki improve kire mathomo yo kuma arabari ndi baitetie itombete perform kinya kire manto yako curricular activities kuma ara twambiririe mwanka
araturirwa ari itukua ni asa resort ya ngwira iritine alumni inara limona aciari bataithite nkena cio kumania nontu bubu alumni baba baruthite kwenda gucokeria alumni nkatho ana bathomaira irasi bia tiri binge biena bia kibia tiero bitemirango bitendiricha bite floor na environment wetherete thongomi kabisa na kou nontu bontu bau bamua kurita kintu kio kinini na kinene nontu bwa kurinovate irasi biu mwankaru ari ibaumbite kurinovate irasi 10 tukuyeru ari twina kuwirua tuyite kuruora na bake andi yova kiretwe ya barato tumaira batwe arimo na aritwa twe aciari tukona arumina iria baturitirite nguu batuthiritie murigo yu munene muno nontu bwa mbere thirikari tikiumba gututhiria murigo yayu batuthiritie kiripota na cha weru kuma Chukura primary ya Thinyaine nterecha gicigo bunge atigena West mbeta wa John Thiga otone kanya kuno kenchokerete na ante twingi. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, but the fuse is about to go boom! Mutamani yoka yothire otweta kembeche tena baita tiambi na oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokoraga ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngorojago na guchenga igochenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka augane nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithitu na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na ote abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Utaka kanyakika kathogika wete green. Ala. Nontu mathaizetere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria ile kama yako kuigua kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongo eterete au bebe mpimelo ndugela nyomba etere kariozo tiwa ndume kaire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Teno kwa tukala ni wa nyomba hiyo. Zuzu na ndinyakosa. Afya Plus. Angi menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntimetingana. Kiambia kwingi niko na mengi. Naona tu ya kwanza ange na nyoroka tona bi.
Afya Plus. Nacho ijumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore nduke nerere akwe nagwe. Morijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 iri ari urondira ng'ombe mwe munyanyokwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukuone iji itena kinya nkorokie mwerijo mwe na ikendwa na arua na mwerijo mwake tega nkara tega nguku itu ithioga tueri tega isui tega bere itu batusanure we tusanure ni tobu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirenguku ng'ombe nguruwe na ndethia ingi chonde Joymax Feeds kuma kwa Kavagara chaguo la mifugo Joymax Animal Feeds. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ojukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kituringire thimu namba 0719223223 Imperial College of Medical and Health Sciences committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. Bueno tuweta na mbere kurumbira nteto cia wero thamwanja mubunge wa Maharaka Mbiuki wite akariba Tharaka-Nithi ne bakwenda kuiba muthutira yo thirikari nene Kareke wite imwe ya mirandi ya thirikari nene ni kuamika itene ka kenda thirikari kuthiatila kenda kuona mirandi ni kurika no mwo urani munini wa rais kwithira arikiona ndile kinene ke mirandi ukwithira kirika kenda kariba county boibwo ware akwe na thirikari nini wa gavana Nyaga Muisraeli kiathoni giake gya gucokia nkatho kanichania Redeemed Gospel mbari cia iriga kicigo mbunge kia Mara ndanengo abitwa MCA na ndanengo abitwa deputy ngaba tonga yura wa ndo weyo takwenda sendagia is the same yesterday today and forever kogira garoma ke wanasiasa tulingeni siasa inadayo etekirumi utikajia mdole onge ajeja dia nengo sokia garoma na ndubange ba mbesa mwero bara mtu mwa auge usenga mtu ba mwana kia usenga mtu tulejao kero dija tia kwa mwisraeli dija na kiongoro no kwa na maguru Israeli yaugite we no athiete na mbere kurutira kariba kaunti ya Tharaka-Nithi wira akiri thirikari ya gavana Muthomi Njuki Come 2027 Mheshimiwa Kareke nyunga longa magete ke mbua Mara daino Karati sawa daino ngango ndawira to nanga bananjo
na tunafanya kazi kwa kadri ya uwezo wetu, na tunafanya kazi mashinani. Kiatho ni gĩkĩ na atongoria nkũthomo ũmbunge Kareke Mbiũki arauga mĩrandi mingĩ ya kĩthirikari kĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa maretithiĩte bwega wana bakĩgwataga thirikari mbaru gwogu irambĩrĩria rĩa weru mwitiria ũmwe aringĩte mĩeri ĩtandatũ kana mwaka jũmwe au angĩ nĩ aumĩrie tukĩona ũgwa tukona karagita gũtĩko iyo kona takawero kwene iga likinye kuna miradi ingine ya maji na kadhalika ambayo tunang'ang'ana tu lakini still tuna imani itaendelea. Mbiũki augĩte yatharakanĩthi bakwenda kũigua mũrugutĩra na nkinya kuona njara ya thirikari ĩgwarĩra mũnini wa mũtongoria wa mũgongo haumĩte kaunti ĩno. Tuko na deputy president kana tutapata Tharaka-Nithi kaunti, si deputy president anatoka Tharaka-Nithi kaunti. Sasa hii stress zingine tunapata hiyo stress. Kwa hivyo tunataka kuona mkono ya serikali katika eneo bunge la Mala, katika Tharaka-Nithi kaunti yote, na hiyo ndio itatupatia mwelekeo pahali tunaelekea. Kareke arĩkĩrĩtie na kuga no akĩrege kũbwa gwatuĩka mawĩra nĩ marĩa manenkanĩirwo thirikari matiũmbĩka kwingĩka nũntũ batie bagacoka kĩrĩa Kariata. Tuendete president ni tuendete wa deputy president, lakini tuko na kibarua ya kufanya. Ikachoka naguo ni okinya mwe kulingwa lu. Tukenelwa weno okinya mwe kulingwa lu kula. Koko na ntibakirĩrĩtio huko. Hapo ndio utaona ukweli wa maneno. Kiatho nĩ gĩkũrĩrĩ na atongoria bangĩ nkũthoma arĩa maminista mathirikari ya kaunti ya Tharaka-Nithi na nkinya ma MCA Kathũmba. Nkĩripotera Ndeto Chaweru kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mwambi. Atongoria ba MCK Intere Cheburi na Laikipia nĩ bambĩrĩrĩtie mĩchetho ya kũreta akũrũ amwe bakeria atongoria baubwĩte akũrũ nĩ bokũlũkĩra mathĩna ya maingĩ ndene ũtũro bo na barĩ na wĩtĩkio mĩchetho ĩkareta akũrũ amwe kenda bombo icokanĩria na wĩkũria ũtũrone. Atongoria bandini batonisato Methodist Meru na muno bantere Cheburi na kaunti Mutoria ya Laikipia baruthĩte mĩchetho mwanya ya akũrũ na muoroto kureta akũrũ amwe kaingo bomba kwaranĩria nontu akũrũ bena mantu maingi muno ende batie barageria. Ngwatanĩro yĩjĩ ya akũrũ bamĩambĩria nĩũntũ bwa kuona akũrũ batĩkũmba kwĩja amwe na mantu jaĩrĩ ja manene jarĩa ngwatanĩro yĩjĩ ĩkaĩra nĩ ũrĩa mũkũrũ omba gũtumĩka kũrikithia mũciĩ na akarikithia kanisa tontu bontu bo ikio akũrũ bekaĩra untu bo na inya mũno na mantu ja maingi gwatuĩka akũrũ bakwa affected even in the family. So mechetho ĩjĩ nĩ kumba kureta akũrũ amwe, it is nĩ kumba reduce kinya mantu ya stress akũrũ batikumba utonya into depression bara kumba kuretwa mbĩri-inĩ ya akũrũ iretete muno iretete thĩrĩ na ngwatanĩro nene muno ndene yetu kanisa yetu cia Methodist cionthe kaita na kaka twina thĩrĩ nyingĩ twina ngwatanĩro nyingĩ na kanisa nĩ ĩrũngamĩte bururu na akũrũ barĩ gĩtugĩ ibagwatithania kanisa ĩrĩ yonthe nthĩgũrũ yetu ya Kenya. Na aratongoria baba bakuromba thirikari kubatetheria kĩrĩgũkĩria kana gaka mtu karume nontu bateyanĩrĩtwo muno na bara baingi betonye kĩrĩ ndawa cia mbũgita. Nderomba thirikari yetu ya Kenya tontu kagita na gaka ikwetherwo kwĩna Girl Child initiative ya Girl Child kagita na gaka twaromba thirikari yetu na antu bonthe society yonthe pomba gutetheria men tontu bukona young generation eje between 25 years gwitia wou mbere bakinya miaka 35 nio bakuintroduce drugs na mantu jange kwa twaromba thirikari yetu ya Kenya itongetie President Ruto baithora bena programs chieja makanisene chieja community cha gukiria akũrũ betu na ke young families tukona families nyingi cia akũrũ betu ikukwethwa kwena a lot of problems nontu bakwethwa akũrũ betu ba young especially bara batechungite na kanisa ibachitonyithite ke drugs nyingi sana na kwa una nde thirikari gachwanjira nyingi etagatha na area na askofu jaba betu na reverence bara twena bo makanisene baka thora bena team
akureta moritani kere antu beto babethi na kufight against drugs tondu twonete batu turi kanisa drugs icio ci separate family iria nyingi na icio citumite kinya akuru babaingi bomba kura makanisene kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki Mutegi Urto kinye muthia nteto cia Weru thaa mwanya gucokera nkatho na tubu kuthawatanirite na uni mubangoro yo yitende katiba kantenzi ni Weru TV.